I pozdrav ljudi, dobrodošli jedan tutorial kako napraviti Minecraft server bez hamači. To obično svi želite, pošto pravi Minecraft serveri se plaćaju. To su oni hostovani i to, ali ja mogu pokazati kako napravite znači bez hamačija server. Evo, ja nemam instaliran hamači i prvo napravite server. Imate ostale tutoriale od drugih koji su pravili, znači i uđete u ovaj server properties i online modo stavite na false. Server IP, znači kako to da dobijete? Ovako, odete vamo i kucate cmd IP config i možda ako budete imali više tražite Ethernet adapter local area connection, znači to vam treba. Onda uđete na Google, imate difficult gateway tak nešto i ukucate znači to. I da, ovo mi se pojavljuje, ne znam što, ali baš me briga. Znači, kucati tu IP adresu vamo. Znači, 192.168.0.1 i enter. I sad nam traži šifr, pošto ja imam wireless TP-Link. I sada, samo trebalo bi to da ukucate da se odvede na pravili vaš taj sajt od modema, šta već. I username i password. Kod mene je admin, to bi trebalo da i kod vas, znači admin. Onda idete forwarding ovdje i add new. I sada service port. Port vam je, kada uđete, otvorio sam, server port, znači 25565, znači 25565, internal port, isto. IP adres, znači IP adresu ukucate ovu, znači IPv4 adres, znači vašu pravu IP adresu. Znači 192.168.0.100. Tako i save. I to vam je već pola posla. I samo onda ćete uzeti kopirati tu IP adresu ili ovu vamo 192, to već, i nalepiti znači server IP ovdje, ne smare, i save, znači, ok. Ovo nam više neće trebati. I sada, da bi ostali ljudi mogli da uđu na vaš server, odete na Google i kucate IP chicken. I znači ovo, what is my IP address. I tu ćete izbaciti ovo. To vam je IP adresa koju ćete davati vašim drugovima na koju ćete vi ulaziti. Znači, upalit ću sada server. I sada nećete ulaziti na onu IP adresu, no 192 vašu pravu, nek ćete ulaziti na tu IP adresu što ste našli na IP chicken. Znači, uđete u Minecraft. Multiplayer, znači dodajte server i tu IP adresu što je na IP chicken i samo dodajte. I vidite, znači dobijete server i vaši drugovi morate dati tu IP adresu, znači ovo ovdje što ste našli na IP chicken ne može druga, zato neće moći da radi. Evo, join to server, pokaže da radi. Ajde, uloguj se. I da, vidite, znači malo buguje zbog snimam preko Camtasia, ali dobro. I znači server radi odlično, znači sve samo zabagovao sad, ali ne buguje ovako. I samo da, znači radi server i samo ću, znači vi stavite, morate ovdje 25 stavite, ako ćete praviti naravno ako imate jak kompjuter, treba vam jak procesor, jako dobar internet i dosta RAM memorije da bi pravili za više igrača server. Znači, za jedno 5, na primjer 5 vaši drugova se okupi i znači da igrate, nećete, trebalo da vam ne baguje. I da, sam smušao 2 puta. I da, hvala što ste gledali, lajkujte, komentarišite, subscribeujte i doviđenja.